Білеріс айылға сақонынан сүннен оларытан үйәһә білі бәхөлеген онна намна хилеген аннынан берек сенне бітар аты. 1990 сылларға бәғырға түрлі біт беректер кәліңе хылларға сураллан бүттілер. Салғы кәлер сюжетка көрін. Үйәһә білі ұлығын намна хилегер 1960 сыллаққа сақа нефтегаз бітерілді. Бүтін ұлығы қатчер нефтебазы тұтарығар бұға қолан беректен ағас 100-900 метрі тәйтчесі тұра. Онтан 2004 сылтан берек сеннен Билеген нефтебаза территорияда лаппа жугахан турар. Быйыл сорок сиринен 5-6 метр сураллы бит. У барта түһәм биттәгәне, эре чок кайданнар булы ите. Аны искендиле бит хегенҗекке. Онно туак паратон окончательно төһиңни бите. Бу кайта бар биттәрдә то барата бу колор билеген таганы өссө даганы 100 метр курдук хиңнәре турар. Ситерилә була санал хамыята бу вопроһунан үһәбле улугар келесилҗән. Берек барга түтүгәр атырҗа хайгар әбә ута түһән. Бер сүннүн буллаганы әбә холлыгы тыллыктаганы бита. Суммата дах була диптер миллиардна хума ол кеннете эффективнее баран оран Москвага да хаварская экспертиза тахтарына ол аны юстесөннән манна лоханлы барыкта. Антон үһәбле селенетен аннан орду комсомольская болоса турар берегә псагалата. Мана таһанан сылына ая харута билден аппалары курдыры сүрдән береге яллар жаханаларын этелләр. Бу берек петтен наха куттана күн түнай. Хиңнәне хахлай. Манна примитивный мераннан бары кадем болла. Вот пока микрошпорлар оңолуктактыр. 4-5 син болора була. Ата билен каддан оңолуктаган именно тугунан оңолуктаган билен проекттаннар бара жарат бүкүндөргө. Бугурда берек сухаллы бөркө төллү батаган оңоллу батагандан нефтебазага да, нехленяга да сырактаган тагынан экология түнедеме кутталуу өскөр. Александра Григорьева, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениета үйәһә білу.